السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات أعضاء مكتبنا. إذن اليوم سنتحدث عن موضوع كثر عليه الحديث، ألا وهو ما هي شروط الحصول على الجنسية الفرنسية لطفل قاصر له أحد والديه تحصل على الجنسية الفرنسية سواء عن طريق زواجه بفرنسية أو فرنسي أو عن طريق مرسوم إعادة الإدماج le décret de réintégration. إذن نبدأ بشرح المادة 22.1 من القانون المدني الصادر في 16 مارس 1998 ولنتابعه سويا. إذن article 22.1. L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquit la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui a acquis la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité, que si ce nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. إذن القانون هذا يقول الطفل القاصر الذي له أحد والديه تحصل على الجنسية الفرنسية يصبح فرنسي ويتمتع بكامل الحقوق إذا أثبت نفس الإقامة مع أحد الوالدين، يعني المجنسين سواء الأب أو الأم، أو تكون إقامة غير دائمة يعني متقطعة في حالة الطلاق. وهذا القانون أيضا لا يطبق على الطفل الذي لم يسجل في مرسوم إعادة التجنيس أو في تصريح أو إعلان اكتساب الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج من فرنسية أو فرنسي. إذن نستنتج من هذا القانون أنه على الأب الذي يريد أن يكتسب الجنسية الفرنسية عن طريق الديكري أو الديكلاراسيون أن يسجل أبنائه أثناء القيام بإجراءات اكتساب الجنسية، وذلك بتقديم الوثائق التالية المنصوصة في المادة 14 من فقرة 2 والمادة 21.2 وهي كالتالي، نتابعها سويا. Voilà. Article 14. Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21.2 du Code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes. Une copie intégrale de son acte de naissance. هذه الوثيقة الأولى. ثانيا une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français. النقطة الثالثة une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة un certificat de nationalité française, des actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservé. النقطة الخامسة un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent أو يعني وثيقة تعادلها. النقطة السادسة le cas échéant tout document justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins 3 ans à compter du mariage. نروح النقطة السابعة اللي تهمنا احنا وهي صلب موضوعنا لهذا اليوم. إذن ولكي نختصر نذهب مباشرة للشرط السابع أو الوثيقة السابعة، وهو نتابعه le cas échéant la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui est résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. يعني الوثيقة هذه تقديم شهادة الميلاد لأطفاله الأجانب الذين يقيمون معه بصورة دائمة أو غير دائمة، وهذه الأخيرة يعني بصورة غير دائمة تكون في حالة طلاق الوالدين، وهذا طبعا بتقديم أدلة وهي وثائق تثبت إقامة هذا الطفل مع الوالد المجنس، مثلا
لا garde d'enfant أي قرار الحصانة. إذن كخلاصة القول، وبعد استقبال الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع بمكتبنا، قررنا أن نزيل الغموض عليه باعتباره موضوع حساس يتطلب الخبرة والتعمق، ومن أجل تجنب المستمعين كذلك الأفاضل السقوط في فخ هذا القانون أو الذين يتعمدون تجاهله وللأسف، ولتجنب أيضا مضيعة الوقت والمال. إذن إليكم هذا الرد يعني كدليل من طرف محكمة باريس لأحد الأشخاص الذي لا تتوفر فيه شروط المادة 22.1 والذي قوبل طلبه بالرفض رغم أن والده تزوج من فرنسية وتحصل على الجنسية الفرنسية. إذن لنتابعه معا. ها هي الإجابة تاع المحكمة. Un certificat de nationalité française ne peut pas vous être délivré. يعني شهادة الجنسية لا يمكن يعني يعطوها لك. En effet, vous revendiquez la nationalité française par défi collectif, attaché à l'acquisition par votre père de la nationalité française en 2002, par déclaration d'acquisition souscrite devant le juge. يعني هنايا vous revendiquez يعني طلبت الجنسية الفرنسية عن طريق يعني ديفي كولكتيف، يعني الأب تاعك عنده الجنسية لأنه تزوج من فرنسية. L'article 21 du Code civil أو يشرح لنا علاش الرفض. Loi du 16 mars 1998 dispose l'enfant mineur légitime naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière dont l'un des deux parents acquit la nationalité française devient français de plein droit, شوفوا هنايا, s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. يعني الطفل له الحق أن يكتسب الجنسية الفرنسية إذا كان أحد والديه يعني عنده الجنسية، إذا أثبت إقامته الدائمة مع هذا الأب المجنس، أو حتى إن كانت إقامة غير دائمة يعني منقطعة، لكن يثبت أن هذا الطفل يقيم بطريقة متقاطعة مع أبيه. هناك أدلة. Alors, إذن نكملوا هنايا. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui a acquis la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration. زاد لنا النقطة الثانية دائما تتبع القانون 22.1 وقال لك يعني الطفل هذايا لازم يسجل الاسم نتاعو داخل هذاك المرسوم أو التصريح، يعني dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration d'acquisition de nationalité française. إذن vous ne remplissez pas ces conditions. أنت يعني ما عندكش كل هذه الشروط، لذلك كانت الإجابة بالرفض. إذن نتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الموضوع، وإلى موضوع آخر بحول الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.